nuko kubera ko mu ijuru nta jambo rizavugwayo, nta mahombi itakwiriza, nta yandi tuzaririmba. Amen. Tuzaririmba. Niyo mpamvu niyo tugeze mu rufunguro tuba tugomba kuririmba kugira ngo Satani tuyibwire ngo nubwo turijije ariko ari umunsi tuzaririmba. Haleluya. Turaririmba da.
Biblia vizazi bitandukanye. Vizazi bitandukanye. Amen. Utekereje kamere hose. Ubusinzi yabagamo. Bushye nk'uko Imana igira umutozo. Izihindurira. Ikariburwa nk'uko iziburwa. Amanywa ikayitana ijoro ikabijoro. Ikita abantu amazina atandukanye. Ikaremera abantu n'iminsi itandukanye. N'Imana. Bwana asifiwe sana. Iyo tuzina gutya tukongera tukazina. Tuzadutekereza ya minsi twabanye. Ya minsi twabanye. Kumidege. Kumatari Imana igakura umuntu iyo ngiyo ikamuzura ikamubwira umugabo nyamugabo. Ikamugahamagara mu gihe gikwiriye. Niyo mpamvu tutokwishima. Dore Imana ishobora. Amen. Ya haleluya. Amen. Amen. Azanyegamiza. Amen. Mu gituza ciwe. Hanyuma koza amarira. Ariko muza abantu bamucikanye mu maboko. Amen. Amen. Reka tuza dutanga ihumure n'ibihe cyacu. Natwe hazaboneka abandi bahagarara bagahumuriza. Muza abacikanye muri aya maboko. N'ejo twarabivuze ngo umuntu azahamagarwa ku isaha ye n'umunsi we, kuko umuntu ategesha isaha yewe ntawugendera mu isaha y'undi. Muze mwe ntabayikubita kandi hazanyegamiza mu gituza ciwe hanyuma mpoza amarira.